thobela jwala ma-change ratio ka moka le masanea hei a di a boa jwale diphiri di a tswa a nke re kweng o mongwe ga a hlalosa ditaba tša mo dimaene gore no mokgatlo o re etile pele šo o tlogela majwakantle a itirela boithatelo mo nageng ya borena ba ba šomiša mme ba berekišana le bona jwale gore ke a bolela šo ntate wa hlalosa a nke re mothetšeng ka a bolela ditaba tše re tlišitša ditaba go tšwa ka mo Beresford a re kweng ditaba o mongwe ge a ba a bolela a hlalosa taba tše diphiri di a tšwelela jwalo subscribang ma-change radio le masane le subscribeng le re thegeng re na ba Mzansi Cult Show re a leba a re mothetšeng ko wa hlalosa go fa tabe ka boripana tanko ke gahla le mogala bo mongwe mo a bontšha gore la bona dilo tše di biegago tše ke ka baka la mmušo a ANC nko lebelela le ke re fetang gona mo ke mmaene motho e mose o rile mmaene o epile o tšere di-minerals di ile China kore mo le tax a e latswe next ya ke nnete tax le yona a ba a e latswe selo kore a re ga e kere selo a mo o bolela nnete monna gišo anke re ga a tšwela pele SARS a e latswe selo mo emka mo ke tsela ke tsele nna le wena re feta go ntse ka mo ke mmaene ka mo ke mmaene ka re no feta mo ke yawa le bana ba no wela mola ke bodiba mola ke moka wa ke bophelo go tšwela pele so tlo ba expose ba golaya ke ba eta pele ba busha ke ma-comrade ba iswere naga ka go a epiwa bana ba wela ka mo metsing bothata bogo mola pijana ke tlo bontšha bodiba kgomo tša modimo di gona mo di a fula di no fula di a nwa ena metsi a poisonous leruo wa lebelelawa ke gae ma le taba e mongwe le mongwe di ya ka mokgwa a ratago mine wa batho baso ke mmušo wa democracy ke yona democracy ya gona ebile ga go ne molao ga go ne selo le maphodisa you can see le kua Matlanga commission e batlo go botša gore South Africa e bodile to the core South Africa ya rena mola ke noka e rile o ke mmaene o ka lebelela ke zuma bitwe you can see fetogile noka fale tsela e senyegile ke moka batho ba sa tla mo ke mmaene o e le gore batho ba latswe next Afrika re a hlaka go hlaka and ntwe e diriago re emelela batho ba re senyetšago ka leina la gore tšhaba go kgwa ke mang a ka se ke go a kgwa gabotse ke mang ba mmoditše gore o tlo tloga mo lefaseng a namela terekere ya magola a go a ya le godimo ka tlala re ga fela lena mang kapa mang o tlo sepela ya tlilego a tswetšego ke mosadi tšetše ya gago a badile a re o pona boka letšoba o ne a tlo a ka se sepelego mo lefaseng mara South Africa e swantše e protecte ke rena ba ba hlokago molong ba bolelele ke rena ba hlokago mahlo ke rena re tlo go tla re ba bonega jalo ba ba hlokago tlhaloganyo le bona re ya ba naganega bana ba gwa ba wela ka madibeng re ya o ka ra a re di bone ta fetša ya reke dikgomo mola re ile mmaene kgomo tšeo re na jo fula kae South Africa bona ena mineral o ro hwela go show mineral matlapashia ba re ke chrome ke yona e ya gore na ge e beso na mo ke tsela ya sepela tsela ebile awa a gona wa khera gona o e bua chrome ke mokawa
money in the bank. Ke bile le argument e kgolo kudu le diputswa ba re go nna ba re mmušo wa lena o phala ba re mmušo wa rena o bolela gore o bile le diputswa ba kgalajwe ke mka ba botšiša ka se diragalago mehleng ya lehono a re mmušo wa lena o phala ko la maburu a tseago bothata go boima ge diputswa tše di lela le tšona di re mmušo o phala ko la maburu o kgona go bona gore mo a di a boa ka nnete a re kweng ge a tšwela pele a feleletše ola ba tlhaolele gole bile ra itshola gabotse re o beetseng setulong ba kgalajwe le bakgekolo ba re gabiela bana ba re roga ba re ba ne ditokelo manyalo ga a sa le gona go a telediwa go senyegile Satan wa busha a o lebeletše gana ke naga ya gešo naga ya gešo e fetogile matrupi ba itirela boithatelo mazimbabwe a tlile ka mpa a yepa ebile ga go ne yo a kgathalago awa le ka o teng ga go kgathale motho mang kapa mang o no itirela boithatelo gana ka mo nageng ya gaborena ebile le bothata bo mazimbabwe shiba le tshepelego yebo bala ke mkobo re gare re a phela ke bophelo ga go le taba magare shu ba re bo sa ya pele ke tsela e nngwe gape bona ka ke mai you mine shit jalo ka mo jalo o ka tla le skepe le bontšhe bodiba ngwananyana Thala o sepetše ene motho yo mogolo wa re Thala o sepetše le mongwe wa madiba gana ka makalula mmušo wa democracy mmušo wa modimo le badimo mo e tla go ntshe ANC ngwape o ile a re na le ka boutela mapantiki na batho ba jwa go torongo ba tlo ka sabile le bontšhe go ke boliba jo bongwe jwa fast shibule ba sobelela metsi a mantšintšintšintšintšintšintšintši kam mai shibule ba sobelela kwa ba thabeng kua maino ba ke boliba ka sepela sekepe ga re ya ba boutela ba bolaya batho ka matlanka ba bontšha ditlhatse di a bolaiwa mafega ke a mantšhi a tla re bona o ka re gone motho ba mo tshepitše go phela wa e le gore o phela nako e telele wa dielang setšhaba ka le no phela le re le te tshwere mara go se ne ntho e le ya ba le bereke a le ne mogola a nne selo a le toetoe le homotse ba ne le fa di 350 no bona ka re ke bophelo a le disainetse bophelo jwa botlatla ngwana o no re a gotse e be le motseba ka botse gore o tlhalefile mmušo wa rena wa tla motlaetša wa modia setlatla a ra wa homola a ke nnete ba diphiri di auto le middleman lena šo o ntšhitše ditaba go bontšha gore mohlomong wa 2026 dilo tšohle di tlo tšwelelanyaneng ka ge šedi di tšweletše no ke nnete di a boa le ntate Mokoto o boletša re no batho ba bantši ke nnete re tšhaba go hwa kare ge o bolela ba go tshepiša go bolaya ka mokgwa ntate mo a hlalosa ka gona ya ke nnete Jesu Kriste o ile a bolela re leswika le ka se tsole a dula godimo ga le lengwe le se la tlošeo a re kweng ga a feleletša tanko ka sware ne dikgwedikgwedi tše dintšhi homola ka homola o tlo go fa $10 motho o homotse ore o tshepile gore maybe a ka go ja $10 and when times goes by e mathata e re go batla go fa ona ke PWP go fa 900 go di fela ka the rest ya check ba bereko ba re ba nna go le taba dipolelo ke mabile
babereki ba gona šibe babereki ba borena so morialo ra e so ya utlwa mo netama ga